Dobro mi došla na Lele podcast. Ja sam Jela, a ovdje si podržana u svojoj ženstvenosti, trudnoći, porodu i donošenju odluka. Ovo su priče svih nas žena koji smo na putu kojim i ti koračaš kako bismo učile i rasle zajedno. Pa evo s ovom epizodom započinjemo obećani novi zaokret našeg podcasta o ženskim pričama s poroda. Koji su koncipirani kao intimni ženski razgovori i prijenos mudrosti drugima kao što se nekad radilo. I danas je sa mnom Jasmina, koja je dio Lele kolektiva. Jasmina se bavi zaciljivanjem ženskih priča s poroda i nekako je ona bila savršen prvi izbor za otvoriti ove priče sa poroda, ali otvoriti to na način da stvorimo temelj za sve druge priče, zato što svatko od nas može ispričati priču kako je bilo na porodu, to i to se dogodilo, došla sam ovako, toliko otvorena, onda su napravili ovo, ja sam rodila, tad je tad, beba bila toliko i toliko teška. Ali to nam ništa ne znači, zato što je to zapravo van konteksta. Ono što daje kontekst i ono što daje mudrost i što nam daje uvide i znanje jest kako smo se mi osjećali u tom trenutku. I onda kada jedna s drugom dijelimo svoje osjećaje, to daje kontekst i to daje nama znanje da mi možemo upotrijebiti, odnosno sebe promijeniti i upotrijebiti to za svoja iskustva. Pa Jasmina, dobro mi došla. Lijepo mi je opet biti ovdje. Pa meni je iznimno drago da si ti tu. Ok, ja bih htjela da se ti možda isto ukratko malo predstaviš i da onda kreneš sa svojom pričom, a ja ću, nema znači nekakvog okvira za priču, nego jednostavno vjerujem da ćemo reći sve što se treba reći i da ću te ja pokušati navoditi u smjeru u kojem mislim da će nam biti svima od koristi i jednostavno samo se uvijek sjeti da zamisli da pričaš ovo meni prije 5 godina. Ono što sam ja trebala čuti. Da. Drago mi je što si ovo pokrenula i mislim da će biti jako važno čuti te priče ženama i koje se pripremaju za porod i koje pokušavaju pronaći neki smisao u tome što se dogodilo. Rekla si mi da se ukratko predstavim. Ti si to sažela u jednoj rečenici. Ono što je, gdje je došao, gdje se susrelo sve što sam radila prošlih godina zapravo od svojeg prvog poroda je u tome da podržavam žene u isciljivanju njihovih često ne tako lakih priča s poroda. Pomažem im da shvate što se dogodilo i podržavam ih na jednom putu odrastanja u majku. A to je ono što svi zaboravljamo i što svi nekako zanemarimo u fokusu na bebu, da se s nama osobno događa jedna velika životna promjena i da su porod i majčinstvo zapravo put osobnog razvoja i sazrijevanja u sljedeću fazu, u novi životni ciklus, u sljedeću razinu zrelosti. I kada si mi rekla, to jest kada smo se dogovorile, ajmo započeti s tvojom pričom s poroda, bilo bi ono, ne zato što mi je teško se osvrnuti na to. Prije, bilo je faza kad bi mi bilo teško pričati o tome. Sad o tome mogu govoriti bez naboja, ali zato što je moja priča evoluirala s vremenom. I način na koji bi je danas ispričala i način na koji bi ispričala prije 5 godina, znači nekih par mjeseci nakon što se dogodila, je bio sasvim drugačiji. I toliko sam puno odmaknula i naučila iz toga da sam mislila što bi ja uopće željela reći. Tako da ovaj fokus koji si mi dala, taj zadatak da to pričam, kao da govorim tebi prije 5 godina, mi onako malo stavio stvari u perspektivu. I već si istaknula nekoliko važnih stvari. Prvo je ovo što sam ja sad natuknula, da se naša priča s poroda mijenja s vremenom.
A druga stvar je da naša priča s poroda nije taj skup činjenica. Kad sam ja došla, koliko je trajalo, koliko je beba bila velika, sve to može igrati ulogu, ali ono što je važnije od toga je kako sam ja to doživjela. I to je ono što čini glavnu razliku između poroda koji je jedno osnažujuće iskustvo, jednog poroda koji nas slomi, koji nas zatekne, šokira, istraumatizira, ako želiš tako reći, na svim razinama. I ovo drugo može postati prvo. Odnosno, jedan porod koji je traumatično iskustvo može postati osnažujuće iskustvo kad se ta priča preradi, kad se ti osjećaji otpuste, kad se sve stavi u jedan drugačiji kontekst. Mm-hmm. I upravo taj put je prošla moja priča s porodom. Pa sad, nakon ovog uvoda, ja stvarno ne znam odakle da započnem. Kad sam rekla, nisu činjenice najvažnije, ali nekako svi volimo imati barem taj neki okvir i na taj način u biti, kad radim sa ženama, mi one prve daju jedan okvir što se činjenično dogodilo na njihovom porodu prije no što krenemo u to što je to za njih značilo. Mm-hmm. Može. Onda iz koja slika te zapravo vuče da od nje kreneš? Pa zapravo me ne vuče da krenemo od poroda, nego da ukratko samo kažem kako je za mene izgledalo planiranje trudnoće i sama trudnoća. Može. Jer još jedna stvar koju je tu važno reći, da porod nije izolirani događaj. I da je on dio jednog kontinuuma naše i seksualnosti i ženstvenosti i ljudskosti u krajnjem, i da u porodu sa sobom vučemo sva iskustva, sve što imamo, svu emocionalnu prtljagu i iskustva poput, prve menstruacije, prvog seksualnog i svakog drugog značajnog seksualnog iskustva, svojeg odnosa s tijelom, sa partnerom, znači sve to ide s nama u porod. Tako da mislim da nije loše spomenuti tome kako sam ja uopće ostala trudna i kako je za mene bilo iskustvo trudnoća. Neću previše tu ulaziti u detalje jer sam svoju priču o endometriozi, u svojem odnosu sa ženstvenosti prije ispričala u prvoj sezoni podcasta, ali u 2 rečenice trudnoća je za mene bila nešto što sam jako dugo odgađala, zato što sam imala zdravstvenih i ginekoloških problema i očekivala sam da će to za mene biti teško iskustvo, da ću imati problema sa začećem, da ću sigurno, očekivala sam jednostavno probleme na tom putu. I onda kad sam nakon dugo godina odgađanja doslovno preko noći zatrudnila, pomislila sam na to, dogodilo se, to me je zateklo. Iako je to bila željeno iskustvo, za puno žena trudnoća bude šok. I onda čak i ako su to željele se malo osjećaju krivo, a ja sam to sad željela, a trudnoća mi je ipak šok. I kad je pozitivno i kad je negativno, šok je i dalje šok. Nešto što nas zatekne. I nakon što sam prebrodila taj prvi šok, meni je to bilo nešto prekrasno. Ja sam prvi put u životu osjetila da je meni toliko drago što sam žena. Kad sam počela vidjeti te promjene na svojem tijelu, kad sam počela osjećati njezine pokrete, a od početka sam imala i želju i osjećaj da je to djevojčica i imala sam neku sliku njezinu u glavi i doslovno tako mi je i došla. Mogu reći da sam se stvarno na neki način prvi put u životu osjetila tako lijepo i ženstveno, puteno, senzualno u svojem tijelu i zaista sam uživala u tome. Ali to nije ono što nas buni općenito je, ako ja kažem da sam uživala u tome i da sam se bojala onog što slijedi, kao da to međusobno se isključuju te 2 stvari, a uopće nije tako. Mm-hmm. I mislim da su i trudnoća i porod i majčinstvo dosta intenzivna iskustva koje uključuju oba ekstrema. Pa, za mene je to bilo s jedne strane uživanje u toj trudnoći, u svojoj ženstvenosti, a s druge strane naravno strah od nepoznatog
i svi ti strahovi koji su prije bili prisutni, koji su isplivali i otpuštanje kontrole koje se neminovno događa, a koje je na prvu zastrašujuće. Da. Tako da sam ja bila jedna od onih trudnica i tu je zapravo bio začetak moje kasnije djelatnosti, što sam se u biti posvetila kasnije porodu i majčinstvu. Ja sam bila ona trudnica koja je sve morala znati. Znači svaki tečaj, svaka knjiga, radionica, sve što mi je došlo pod ruku, ja sam to pročitala, sažvakala i to je djelomično dolazilo iz te fascinacije trudnoćom, porodom, a s druge strane i straha. I to mi je tek kasnije bilo jasno. Ja sam odradila cijelu domaću zadaću, da tako kažem, da bi sebi osigurala, pod navodnicima, određeni ishod u porodu. Da ću ja biti ok, da ću ja biti sigurna, da ću ja imati porod kakav želim. A to je bilo što prirodniji, što više neometan, što mirniji porod. Tako da to je nekako bio moj uvod u trudnoću, uvod u porod. Jako intenzivne pripreme, jako sam bila zagrižena za sve to i kažem, da jer sam se tome veselila, ali isto tako da jer sam se toga i bojala. I mislim da je to skroz ok. Da nema žene koja ne ulazi s nekim svojim strahovima u porod. Da. Samo je važno da je ona njih svjesna. Jer ih eliminirati nikad ne možemo u potpunosti. Niti je to cilj. Pa zapravo mi je jako upalo u uho ovo što si rekla, otpuštanje kontrole i kako mi pokušavamo s informacijama i svime time steći osjećaj kontrole, što je potpuno prirodno, jer je sve to onako zastrašujuće. I drugo što si rekla, da si htjela svime time što si radila osigurati da budeš sigurna u porodu. I onako, to me baš dotaklo, zato što ja to isto osjećam. I mislim da puno žena koji nama dolaze i koji imaju strah od bolnice, imaju tu potrebu osigurati to da budu one sigurne tamo. I fizički, i emotivno, i psihički. Tako da je onako to, mislim, baš nešto veliko. Okay. Pa da, jer sigurnost je najvažnija stvar u porodu. Mm-hmm. I sve te, i ja sam bila takva i vidim to sad i po Facebook grupama, vidim to u radu sa klijenticama. Ta potreba da čujemo tuđa iskustva, da, i da nešto iz toga naučimo, ali kao da se želimo potvrditi, ako je ona imala takav porod, onda su veće šanse da ću imati ja. Mm-hmm. Jako puno tražimo utjehu u tim tuđim iskustvima. Reci mi kako je tebi bilo, da si ok, dočaramo, da nam to bude manje nepoznato, ali kao da nam to daje neku sigurnost da će i nama biti tako. Da će i nama biti ok. Želiš li onda se prebaciti sada na svoj porod? Pa moj porod je započeo, recimo da je početak poroda bilo pucanje vodenjaka. Jedne subote nakon dugog dana gdje smo išli u grad, na izložbu, na ručak, puno šetali i došla sam doma umorna, sredila se za krevet i negdje oko 11, još uvijek nisam zaspala i osjetim nešto. I odem na WC i shvatim da mi je puknuo vodenjak. Je li to to? Je, to je to. Provjeravam, vidim. Dižem muža, kažem, puknuo mi je vodenjak, ja sva uzbuđena, to je to, toliko dugo smo čekali. I sad, ja sam pripremala za to i znala sam, ok, ovo će potrajati, ali upala sam u onu neku zamku koja se dogodi većini žena koje su prvi put trudne, a taj je da ih prevlada to uzbuđenje. I znaš ti da će to dugo trajati sve, ali opet nikako ne možeš si pomoći, želiš biti sad prisutna za to što se događa. Sad to je to. Malo si veseliš se, ali istovremeno si malo u strahu što sad slijedi. I meni je puknuo vodenjak, trudova još uvijek nije bilo. Ali znala sam da je to ok, da će trudovi uskoro krenuti. Pokušala sam se odmoriti.
Ali prvo zbog uzbuđenja, a onda zbog toga što su mi započeli trudovi, ja ništa nisam spavala. I ta noć je prošla onako lagani trudovi, ali ja stvarno ništa nisam odspavala. Tako da sam već ušla u taj porod umorna. I pomalo prema jutru ti trudovi su se kao intenzivirali, postali su duži, malo zahtjevniji. I mislim da je tu moj muž bio veliki faktor, zato što je njega je isto oprao malo adrenalin. I činilo mu se kao, gle, to sad traje cijelu noć, ti trudovi su sad malo ozbiljniji, kako ćeš ti u autu, kako ćemo mi, pa naš. Ajmo mi ipak radi u rodilište. I ja moram priznati da ja u tom trenutku nisam osjetila da je vrijeme za ići u rodilište, ali opet prvi put je, ne znaš. Ja sam njega poslušala i mi smo otišli. Jer mi je bilo kao da stvarno, kako ću ja sad, ako to postane ozbiljnije, kako ću ja u autu. Ipak misliš da je prošlo puno više no što je prošlo. Ali ja sam nekako podcijenila koliki će meni biti stres taj odlazak u rodilište i sav taj šušur koji se događa tamo. Dakle, došla sam u rodilište i moji trudovi su stali. Onako klasična priča. Odradila sam prijem, odgovorila na 101 pitanje, spojili su me na CTG, trudova nema, a sestra, to je primalja koja me primila, me cijelo vrijeme ispituje. I onda među mojim papirima, što ja zapravo uopće nisam mislila dati taj plan poroda, ona je ne išla na plan poroda i to je odmah stekla neko mišljenje o meni. U smislu, imala je onaj, u njezinom držanju bi rekla kao da je zaključila, s njom ćemo imati problema. I nekako njezino držanje kasnije je to odražavalo. Nisam se baš osjećala podržano, nego kao da sam sad na ispitivanju. Pa onda, a šta ćemo ako se dogodi ovo? A šta ćemo ako se dogodi ono? A jeste li vi medicinske struke? A šta ćemo ako se nešto dogodi s bebom? I tako nekako ona meni postavlja ta pitanja, a oni ostaci trudova koji su bili, koje sam osjećala i koji su se registrirali na CTG-u, samo onako wow, nestanu. I tu me, moram priznati, totalno me ubila u pojam i ja sam se isto počela preispitivati. Pa kako ću ja to? Pa ta sad vodenjak curi, ja nemam trudove. Kako si se onda nosila s time? Jer ja se sad samo pitam, ok, kako da se meni to ne dogodi? Mm-hmm. Pa, mislim, koji dio da ti se ne dogodi? Pa, prvo dio da uopće da ne dođem na taj način u bolnicu. Uopće ne želim koristiti riječ prerano, jer mislim da ne postoji prerano, prekasno. Nego u tom trenutku kad ja zapravo znam da možda ne bih još htjela, trebala ili šta god, a odem. I tu se onda pitam koji dio sebe, što to trebam slušat da znam da tko je u pravu unutar mene. Pa drago mi je što si to rekla. Nema prerano i prekasno i nema pravo ni krivo. Ono što je mene dugo mučilo nakon tog poroda je upravo to što sam ja tražila greške. Gdje sam ja donijela krive odluke koji su meni osigurali ishod poroda kakav ja nisam željela. A nema grešaka. Ja jesam rekla da ja u tom trenutku nisam poslušala svoju intuiciju. Ali i to je za mene bila lekcija koja, da mi se danas dogodi slična takva situacija, ja bi drugačije postupila. I cijeli taj porod, kažem, i trudnoća i porod i majčinstvo su upoznavanje sebe, osluškivanje svoje intuicije i zapravo osnaživanje sebe u tome da ti znaš, da ti donosiš odluke i da stojiš iza toga. I da ne pokušavaš stvari napraviti savršeno, nego da jednostavno prihvaćaš te lekcije kako dolaze. I najveća možda lekcija koju sam ja usvojila u prvoj godini majčinstva je bila ta da nema pogrešaka, samo lekcija. Jer sam prije bila opsjednuta time, ok, sad
preuveličavam, ali jako sam bila fokusirana na to gdje se dogodila greška. Što sam ja trebala napraviti drugačije da se ovo ne dogodi? I koliko god je to bilo bolno iskustvo, ja sam iz toga izrasla. Ne usprkos tome što je bilo bolno, nego baš zato. Jer mi je porod, da tako kažem, rastvorio me na svim razinama. Pokazao mi je gdje su moje slabosti, koji su moji strahovi, s kakvim se preprekama ja i inače nosim u životu. Tako da ne znam jesam li sad se udaljila od tvojeg pitanja. Ne, zapravo to je odlično. To je bilo kako da se meni ovo ne dogodi. Da. Ne, podsjetila si me na ono što je meni i jest poanta iz svih ovih razgovora, da mi shvatimo da mi nismo žrtve, odnosno da vidimo sva ta iskustva životna kao onako bisere na našem putu od kojih mi učimo i rastemo i nitko nikad ne može iz prve možda znati kako reagirati, što napraviti, ali onda zato učimo kroz takva iskustva. Pa da, jer poslije sam shvatila, jer to sam vidjela kod sebe i kod puno žena s kojima sam radila, mi očekujemo da ćemo sve znati iz prve, da ćemo sve napraviti kako spada, pod navodnicima. A prvi porod je najčešće naš prvi susret s trudnoćom, s porodom, s brigom o bebi. I jednostavno je tolika količina informacija da ne možeš sve to savladati. I ponovno naglašavam ono što si ti rekla, ne postoji pravo ni krivo. To je jedan razvojni put. I sva ta spoticanja na putu su način, prilika zapravo da mi izrastamo iz toga. Ali da se vratimo na priču, činjeničnu priču. Što se onda dogodilo? Što se onda dogodilo? Stavili su me u boks. Kako ne volim taj izraz boks. I pustili su muža da mi se pridruži. I kako sam ja njega vidjela, valjda sam se tako osjetila sigurnije i ponovno sam osjetila trudove. I nije se zapravo puno stvari sad događalo, kako bi rekla, događajno u smislu od to kad sam ja ujutro, to je bilo možda 7 ujutro kad sam ja ušla u taj boks do oko 5 popodne kad sam rodila. Ali u meni se događalo puno toga. Na razini moje interakcije s osobljem je bilo to da oni mene nagovaraju da se ja olakšam na neki način i da me kritiziraju, da ne znam što misle, da sam luda zato što ne želim nešto uzeti, a očito je da se mučim. I moj otpor i borba protiv toga. Kako i nije to bilo, kažem... To me zanima. Kako si izdržala taj pritisak? Tako što sam ja užasno tvrdoglava. Ali užasno. Na svoju dobrobit i na svoju štetu. Ali šta te držalo? Šta me držalo? Da. Pa nemam pojma. To je stvarno jako dobro pitanje. Okay, ali htjela sam reći da znači nije tu bilo nekih svađa, nije čak bilo nikakvih verbalnih okršaja, nego jednostavno ono što sam ja osjećala kao konstantan pritisak da se prilagodim njihovom viđenju poroda, a ja to jednostavno nisam htjela. I ono što je meni ostalo u jako lošem sjećanju je to što sam se konstantno osjećala kao da se trebam braniti. Kao da je moj prostor ugrožen. Kao da je moja sigurnost ugrožena. Jer ja se nisam osjećala sigurno u rodilištu. Ja sam stvarno bila u strahu šta će se meni sad dogoditi i šta će meni oni napraviti. To mi je zanimljivo što kažeš, zato što znam da si mi pričala bila jednom da kad si bila na tečaju trudničkom u toj bolnici, onda si se nakon tog tečaja osjećala jako podržano i onako sretno da ćeš tamo ići roditi, jer su babice koje su držale tečaj bile baš prekrasne.
i onda si se osjećala sigurno. A to se sve onda raspalo taj tren kad si došla u bolnicu. Da, super da si me na to sjetila. Jer stvarno bila sam na primaljskom, u biti nekoj kraćoj radionici koju su one držale i tako su lijepo govorile o porodu, a zvučalo je stvarno kao da citiraju Ainu May Gaskin. I ja si mislim, to je to. Ja želim ovdje roditi. Ja se tu osjećam super. A ona stvarnost koja me dočekala u rodilištu je bila, da tako kažem, dijametralno suprotna. U smislu i pritisak, i malo zastrašivanja, i malo emocionalnih ucjena. I tu je sve to palo u vodu i osjećala sam se i nesigurno i prevareno u krajnjem. Znaš, onako osjećaš se malo kao izdano u smislu, ali nije ovako trebalo biti. I nije da postoji jedan način na koji se porod treba odviti, niti da nama itko garantira da ćemo dobiti taj ishod. Niti je to jedna situacija koja treba biti fair. Ali ja sam se u tom trenutku baš osjećala kao žrtva i kao da ovo nije fair. Ja sam napravila sve što sam trebala, ovo nije ono što su mi oni rekli. Osjećala sam se nekako napadnuto i jako dugo mi je trebalo da izađem iz tog filma da ja nisam žrtva tih stvari koje su se dogodile. To je super. Zapravo sam te htjela i pitati koja ti je najveća lekcija iz tog poroda, ali mislim da je upravo to i promjena cijelog tog načina razmišljanja iz toga da je to nešto što utječe na tebe, što te oblikuje i što upravlja tobom, na nešto što ti držiš u svojim rukama i za što ti držiš odgovornost. Da. I svih tih sati tamo, pitala si me što me držalo, ne znam. U jednom trenutku popodne, znači odbila sam epiduralnu, odbila sam Dolantin, odbila sam drip. Nekako stalno smo bili u natezanju, ajde vratite se na CTG, pa se ja otkačim, pa moram na WC, pa se vratim. Pa to je baš bilo onako povuci, potegni. I onda me ulovila slabost nekak popodne. Samo što ja tad nisam znala prepoznati da je to bila faza tranzicije. Znači ona najintenzivnija faza pred sam izgon kad si skroz otvorena i beba treba proći taj kratak, ali jako, jako intenzivan put da se spusti kroz kanal i da počne izlaziti van. Ja sam tu bila, ja ne mogu više. Ja sam gotova. Bila bi u tom trenutku, srećom tad me niko ništa nije pitao, jer u tom trenutku mislim da bi bila pristala na sve. To je bila moja kapitulacija. I ja sam to doživjela kao svoj poraz, iskreno da ti kažem. Nisam mogla prihvatiti da se meni dogodio taj trenutak odustajanja. Kužiš kako nekad si uvrtimo taj neki film da mora sve biti savršeno. Ja sam to vidjela kao svoju slabost u tom trenutku, jer mi nije bilo jasno da je to sastavni dio poroda. I da porod je toliko intenzivan i traži od tebe da prepustiš kontrolu ne nekom drugom, nego da se daš u ruke nečem višem. I sad to ovisno tome u što vjeruješ, kako je tvoje viđenje svijeta. To može biti neka viša sila, ali ne mora. Može biti samo intenzitet tog trenutka, koje je stvarno onako fizički jedno jako iskustvo. Tu se zapravo dogodio meni najteži, najstresniji dio poroda, a to je sam izgon. Gdje ja više nisam imala snage. Znači, tu mi se dogodio onaj trenutak koji je zapravo Penny Simkin savršeno opisala, a to je mentalni poraz. Znači, oni jedna strana navaljuje i ti odoljevaš. I oni navaljuju i odoljevaš. U jednom trenutku ne možeš više i samo popustiš i radite što hoćete. I ja nisam mogla ležati na leđima, onako baš sam jako, jako me boljelo. Mislim, inače je porod na leđima puno bolniji, ali jedna specifičnost te situacije bila položaj moje bebe
što sam poslije zapravo u svojim vrlo detaljnim analizama shvatila, a to je, ona je bila sunny side up, što kažu. Znači, nije izlazila glavicom prema natrag, nego prema naprijed. Imala je malo krivo. Imala u optimalnom položaju glavicu. I samim time je bio teži izgon. I kad sam ja legla na leđa, to mi je jako me boljela cijela stražnja strana. I poslije sam imala ozljedu trtice i imala sam šavove koji su mi jako dugo stvarali problem. Sve zbog tog. To me doprinio i taj izgon koji je bio dosta intenzivan i traumatičan za mene. Ja više nisam imala snage boriti se. Kad kažem, znači, to je doslovno bio taj trenutak poraza gdje svi oni su oko mene, drže me za noge, pomiču mi uzglavlje, sad tiskajte ovako, sad tiskajte onako, ne čujem svoje misli. Znači, to je onaj trenutak u porodu kad u većini poroda, kako to danas u rodilištima izgleda, nastane takva strka i panika. I ako je do tog trenutka bilo mirno, tada obično se pojavi više ljudi i svako ima neke svoje upute, ovaj poteže na jednu stranu, ovaj na drugu stranu. I meni je to bilo previše u tom trenutku. Stvarno mi je bilo previše. I još jedan moment koji se dogodio je u tom izgonu. Ja ne znam odakle je to došlo. Znači, primalja je htjela napraviti epiziotomiju. I ja sam u tom trenutku vidjela, neću epiziotomiju. I ona meni objašnjava, ne, popucat ćete, nemate pojma što će se dogoditi. A ja, neću epiziotomiju. Znači, u tom svom intenzitetu još naša rasprava oko epiziotomije i ništa. Uspjela se poroditi glavica. Završio je taj najintenzivniji dio. Ja jesam popucala. Oni su me jako kritizirali zbog toga. Smatrali su da je to neodgovorno, ali činjenica je da su ispoštovali moju želju u tom trenutku. I meni dugo nakon poroda nije bilo jasno, u smislu da ja sad prepričavam svoj porod i kažem, imala sam zapravo prirodan porod kakav sam željela. U smislu tih nekih glavnih stvari o kojima razmišljamo kad kažemo prirodan porod. Nisam imala epiduralnu drip, čak ni epiziotomiju. Ok, bilo je šivanja, imala sam neke ozljede, ali onako, kao to je skroz ok porod, zar ne? Da. Zvuči tako. Da. Ali kako sam se ja osjećala nakon tog poroda, i nedavno sam zapravo naišla na poruku koju sam poslala jednoj prijateljici nakon poroda, a to je bilo da se osjećam ranjeno na svim razinama i da se osjećam slomljeno, kao dobro sam, ali i da će mi trebati jednostavno vremena da uopće shvatim što mi se dogodilo. I tu je ona nekako glavni jaz koji se događa u našem doživljaju nakon poroda je što mi mislimo da to kako su se odvili neki događaj, da mi iz toga možemo pročitati kakav je taj porod bio za tu ženu, a ne možemo. Moj porod je možda na papiru po tim nekim detaljima bio skroz ok porod. Ili porod kakav neka druga žena čak priželjkuje. A meni je to bilo traumatično iskustvo. Ja sam se osjećala totalno van kontrole. Bila sam zabrinuta za sebe, bila sam zabrinuta za bebu. Nisam se osjećala kao da imam podršku i povjerenje u osobe koje su me u tom trenutku okruživale. Mm-hmm. I mučile su me, kažem, te neke odluke koje sam donijela. Tražila sam gdje sam je napravila grešku, zašto moj porod nije mogu biti drugačiji. Ok, to sam objasnila. Ali ono što je meni dugo nedostajalo je validacija tih osjećaja. Jer sam ja u nekim trenucima i sebe krivila kad sam vidjela kakve druge žene imaju porode. Pa dobro, ja bi trebala biti zahvalna s ovim. Pa moja beba je dobro. Zašto to meni nije dovoljno da se ja osjećam ok? Jer nisam imala
to znanje i to razumijevanje da sve te granice, moje osobne granice koje su pređene u tom porodu, da je to nešto što treba ispoštovati. Da je taj osjećaj straha, gubitka kontrole, nesigurnost, da je to nešto što zahtijeva i pozornost i priznanje. Bez obzira na to što je na kraju sve ok završilo. Rekla si toliko toga što je toliko mudrosti, toliko uopće ne znam kako bih to sažela sve u jedno. I zapravo nekako sam bez riječi želim reći da hvala ti na tom vrlo intimnom, vrlo dubokom opisu tvog poroda, odnosno tebe. I htjela sam samo pitati što je ono što si ti, što je ono najvrijednije što si ti naučila iz cijelog tog iskustva? Pa mislim da ne mogu izvući jednu najveću lekciju svega toga. Baš iz razloga koji sam ti rekla na početku, kad si me pitala da ispričam ovu priču i što je to za mene značilo, zato što je iz toga proizašlo toliko puno stvari i baš zato što je porod jedno formativno iskustvo u našem životu. I zbog načina na koji smo otvorene, osjetljive, prijemčljive cijelu trudnoću, porod i majčinstvo, to ima potencijal i to da nas snažno, da nas značajno oblikuje na pozitivan ili na negativan način. I često je to upravo ovako, kao što je bilo u mom slučaju. Prvo me to definiralo na negativan način, u smislu da sam se dugo nosila s tim nekim ozljedama, imala sam problema s tim šavovima, bolila me trtica toliko da 2 mjeseca doslovno nisam mogla sjesti normalno, imala sam dijastazu, boljela su me leđa, znači baš sam se osjećala ranjeno i bila sam ljuta zbog toga, osjećala sam se kao žrtva tih nekih okolnosti i to, ta bespomoćnost koju sam osjećala u tim nekim trenucima poroda i nakon poroda, zato što nisam znala što da napravim da mi bude bolje, i u meni izazivala veliku ljutnju. Dok to nisam iscijelila, dok nisam otpustila te emocije, dok sebi nisam priznala kako sam se osjećala, što je to za mene značilo, kako mjesto to sad zauzima u mojem životu. I zato nemam jednu lekciju, nego imam sve ove, a puno sam ih ispričala danas i sigurno bi mogla još. Jer se svodi na to da je to nešto što ćete ili slomiti ili osnažiti. A često ćete prvo rastaviti na proste faktore, a onda ćeš to presložiti i osnažiti se ako to odabereš. I bez toga ja sigurno ne bi bila ovdje gdje sam danas. A to je gdje sam ja ta koja pruža podršku drugim ženama na tom putu. Na onima koji se osjećaju, koji su u bilo kojoj od ovih faza koje sam spomenula, koje sam ja bila, da se preispituju, da vrte film sporo, da imaju neke flashbackove, da traže gdje je bila ta greška, da su tužne, da osjećaju krivnju. Jer se to sve preljeva na njihovo majčinstvo. Znači, taj kufer koji je ušao s nama u porod, ta emocionalna prtljaga, još se tu natrpalo puno stvari u porodu. I to mi sve potežemo u majčinstvo. Nema šanse da se to ne odražava na našem odnosu sa sobom i s drugima, i sa svojim djecom, i sa svojim partnerom. Tako da ono što ja danas radim je pomažem ženama da izađu iz tih okretnih vrata. A okretna vrata su ono gdje se stalno vrtiš u krug sa tim nekim razmišljanjima i osudama sebe, osudama drugih, di tražiš krivca za to što se dogodilo, jednostavno ne možeš pronaći mir i prihvaćanje u stvarima koje su bile i vidjeti kako to funkcionira za tebe. Kako ti možeš izrasti iz toga? Što ti možeš primijeniti u svojem životu da budeš ispunjenija i zadovoljnija žena? I mama i žena. Tako da ja se osjećam zapravo
zahvalno i privilegirano što danas to mogu raditi. Upravo na temelju svojeg bogatog i ne tako lakog životnog iskustva. Ja se apsolutno mogu vidjeti u svakoj fazi tvog puta koji si sad ispričala i mogu doživjeti te osjećaje koje si prošla i mogu vidjeti da imam i potpuno isti i potpuno različit put, ali da prolazim takve emocije i takva sazrijevanja. Jer mislim da na neki način zapravo ga svi prolazimo, samo kroz drugačija iskustva. Što kažeš? Misliš da tu možemo zaključiti? Je li ovo jedna zaokružena priča s poroda? Ja mislim da jest. Onako stoji sad toliko, nekako vidim bogatstva u ovoj priči koju si ispričala i ja bih htjela da nam opet dođeš. Da opet pričamo. Kako si sad pokrenula ovaj program o intimnosti zapravo nakon poroda. I bilo bi lijepo da se vratimo opet i tim temama, ali potom. Za sad bi ti zahvalila za sve ovo što si podijelila s nama i pozvala sve žene koje su osjetile prepoznavanje u kojima je nešto zatitralo unutra dok si ti pričala svoje iskustva i svoje viđenje i poroda i majčinstva i trudnoće, da ti se jave, jer znam koliko mogu dobiti od tebe i koliko to ženama promijeni život. Tako da hvala ti za sve što radiš i hvala ti što si bila tu danas. Hvala tebi što si započela ovo. Mislim da će ovo biti stvarno značajno za žene koje se pripremaju za porod, koje se oporavljaju od poroda ili jednostavno žele malo produbiti svoje shvaćanje i poroda i majčinstva. Da. Hvala ti.